Abusuafo me chechi obi bia ba bibia hwe samre ai krobofo boko de na krobofo ede asem na ekoso yi enka ye ka obi anka ye sere no Ghana ha sei pa wonim se nka Kumase de Kumase mo oba so ya sere ene el ne aro nye ene ayese na krobofo ye bo mfichire bo ma fa no World Cup sa akode wo so boko de na ene abusuafo aha na mde krobofo asembesi komete heya ne ababa beso amako mesremo mensaka abrantie bia wafa plane every Germany montene so waso besra sister Sunday me hudo waso wafa plane because person ohume odi entertainment mo ho akotene papa e wo Germany sanso so na oba Ghana ha sei dia woni Adom TV for ne yahwebom yiye e ba dressing ya wodi kan make wa permanent ya aba betina menchen wa kan miemia enkoso hene memo akwa aba e ba Badwam Ahosepe meje ozoda na ale na ya otimi fa ho sa se ne sen ndi no wa fa ho ya flower boy he wa yire tai ya we he wonsa o kwa yi mame se me fa mu so e ofe na me fe na ano pay bo ko die me Adom ne mu pai bo jo na ale na ho nsem edo so sa na se onipa ma bia ne ho yi because ofa ha Facebook ye di hia Instagram ye di hia baby bia ye di hia bone be no aye wo mo se nyame emra so se nyame Israel na enipa bi hu die nti a wokoso a ompese omo ye bibia na ebe mo wasa akoso anase bebu abem no wabafo but se wo enisuade hu na abotai bi si wani so wiase mu a eno anse wonim baby a wokọ wonim de wope na wonim nipa a wo ye wonim baby a wo free nti no wan kasa no utimi ya manfo interview na wo toto question bibi e mane yomo so ujitum sa de oh yes ti wa be pie ha se wo se mesumi ye obi menni how cry pa cho ge ne hwan my girlfriend ai nyame anim ni mentimi nyina hankase menni bi yo nanso enema bi ntino mentimi mfa ne din tujo me kra me mpani din pese me hu se wo ge ana ni wo bi pa wo bi abewa wo be wa boni din ase wa na ate ya o wa ne me rafo me sraw wo se asa mo nhame Ghana for me ma me hwa me o ma ate na South Central so so TV no wo dina me e wo me sraw be ya mama me afem me family why say Peter how ate na enkoso TV no kosen me wo se wo twago YouTube ya de ekoso yi nyame Adom bibia ekoso na be na me ba so e sha ase ache na se wo de nei kra no iwie ya se okoso sa wo wo ko totoma no wunni hawo nyame e hye ne ho ani mo nyame sei no ye try say ye be free YouTube ni akọ online na ye intini ye guso ti wo bi website bi ana guso kakakra ye guso enti se no dwumadi be na nkoso hene de ba ye nhwe wanim bibi ho ti se na nkasa no on se beta ba Ghana na ne ye toto ne ma se betimi de first no na wo hwe ye maame arindo a no the greetings from abroad ne ne ma eba ne ma hu ne ma ekoso abrochie ne abusuafo bo ha hu na che on the mission and only a person sa e de back but the on say greetings from abroad ne obi e brand down no ye ntimi nyusu ne din no e na afei eja ye ntimi emfa ba bia nko de emfa dwumadi masa Adom TV esi benya airtime no wo krom ha sei ekosi da ben na ma o message to fans na chese ye monitor well now pan de menche mabeche di more than 40 days nti no nyame Adom enche bia mesa akọ me the fans de mini bad me omo nyina ebusuafo enti na nchia nkoma omo hwe me ne omo me ho do ani ade okay ye better was in sister onya amre ene twetwe nkoma na ene ebusuafo ye toa ensem ne so a Shatta Wale menye dancer queen enso me ye Shatta enso we de Shatta Wale asem en America no VGM na nsen o de koto montene so opa omo cho wa pacho bia so no enya ade a omo de eche no we na VGM board chairman eye ni ayite Hammond e de aba montene so se Shatta Wale so am pass wanu ho pa de a ene kwan afa asugu VGM fo anim ase no fa sa kwan na so na bepa omo cho ye to aso a krobofo abuafu abrantie bi akobo nyum ye fe na Kells enyum ne kwa nya sa akode dia abrantie ne boye e na oficha sa akode na efa ba bi no sa akode rap line no ya ade a okoka say kroboni fefefa ahwene eda ne sisi okonfa noche edi adwaman abonidua
Konfa no chi so ni mi na me pa cho tetete no mi ko school history abakosam kire say wo ye fetish priest na ni hu ehu yie na wo dware e na krobofo ma akɔhye ne ho na obo omudua odi adwaman bo omudua say yampo history teacher e na kire me e wo Martyrs of Uganda ai wo kire me no so no sa akɔde so e de bi on so ko school ye kire ne history enti wo to dwom e na ode be fa mu kabone ben krobofo be so mo kire say o ma ante sa line say sa akɔde ka say kroboni ba papa bi ahwene da ne sisi o ma ante ho no ba bi o mo te ne say sa akɔde se konfa no chi edi adwaman abonidua ti krobofo se sa akɔde so pese wudi bronya pa na so pese hu da ache pa de a bo modin abepa omo cho no omo hene kra bu afu ya wota omo chi omo okrobo group bi o friend no kloma heme omo si behu omo na pa omo cho na we na kewa de oye beat no ono so so ba montene so be kan say medi mo ho ya we san se sa akɔde na o ma mo compliment sa akɔde bebi mama krampo no wo ye kroboni na sabita frache ne baba no kwa ye titi ono so kra krobo moja enam nimu nti asem asa akɔde kan ye no enye bone kwa so ti krobofo we de asa akɔde me ami nipa mesem mi jina na nema patwa ma no wate ma patwa ti mu ye chansem no so na ye showbiz ye nyina ye di agro na meka no ye siri kumasefo ye siri votafo ba bia okosirem krampo asabita frache empreduasa yetimi sire omo nti krobofo adrumo so amum ye ni agro kakra na ye showbiz na ye no ene emre no esayie nti aha na sister Sunday medi news no ebesie Friday mede nsamo a etoato so ebebremo mebetena ha se a glam Esther na echi manim sanso so na liberate oko Facebook ly-braids natural salon so our natural hair nkwa dia oko Facebook Lydia Owashalebuche third gate Mauli ene Jackson ene di dwumadie no ho justice mam Eunice Foley ene me producer ebusia for me mamomonitie adeshe sister Sunday eye boza